Kayseri Milletvekili Sayın Mahmut Arıkan. Partiya Gelya Komari CHP roja pênşemê ji bo lêkolînkirina kuştenên kiryarên wan nediyariyên salên notan pêşniyarnameyek pêşkêşî parlamentoya Tirkiyeyê kir. Bu faili malum cinayetleri aydınlatmaktır. Di komcivîna giştiya parlamentoyê de gotûbêj li ser pêşniyarnameyê hat kirin. Demokrasi Partisi grubu adına Şanlıurfa Milletvekili Ömer Hoca. Peki bu faili meçhul cinayetlerin sahibi devletse باش اگر خودی وان کشتنین کریار ندیار دولت به یانجی لسر ناو دولت هاتبن کرن کی ده دارزاندن وان کجران بکه کی ده وان کشتنان رونی بکه لوی دره هول هاتیه داین هنک تشت بین و شارتن جبر کو جسال نودان و به و به هزاران کسان جانی خوش دستلایه insan yaşamını yitirdi. Katillerini arıyorduk. Ama bugün Lê serokvekîlê Koma CHP Ali Mahir Başarır berê mijarê da aliyek din. Hizbullah'la ilgili, bu ülkenin bölünmez bütünüyle ilgili sözlerinize dikkat edeceksiniz. Li ser kuştinarê ve berêberê ewlekariya Amedê Gafarokan sala 2001 ji aliyê Hizbullahê ve Hudapar kir armanc. Tamam. Hizbullah denen terör örgütünün bu cinayeti دما رخصنا تروریه حزب الله او کشتن پیکانی تن نقاشک نبو سروکی گشتی پارتیا و درکت و گوت حزب الله نه رخصنا که تروریه از جبر وی که به حرسم کو پارتیا دادو گشه دانه هون آنینه ناو پارلمانتوه از دبرسم چیکاره ول وی پارلمانتوه هیا Söylüyorum, ne işiniz var bu parlamentoda? Gelip bunları gündeme edip Türkiye'nin asıl sorunlarına odaklanmanız gerekirken Parlamenterê Dîlokiyê Hudaparê jî bi komkujiyên piştî damezrandina komareyên serdema CHP bersiva Başarır da. Hüdapar 2012 yılında kurulmuş bir partidir. Hudapar sala 2012 hatiye damezrandin. Hûn bu yerên gelek berî wê tînin û hewl didin bixinistuye Hudaparê. Wê demê em jî dêwejiye hemû komkujiyên di serdema yek partîtiyê de wek berpirs bibînin. Wê demê hûn jî kujerin. Di bûyerên kiryar nediyariyên salên notan de behsa kuştina zêdeyî 17,000 kesan tê kirin. Li gorî komaleya mafên miroviya Tirkiyê ji sedî heştê hêwan li Bakurê Kurdistanê bûn. İzmir Milletvekili Sayın Mahmut Atilla. Pêşniyarnameya lêkolînkirina wan kuştinan bi piraniya dengên AKP û MHP hat redkirin. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Ferdi İshak, Roda. kabul edilmemiştir.